Kani kedai ke Akashwani Shillong ke kubor ban puliru Richmond Kharluki. Kimat bekongsan jang ke kubor mentah ke step. Ka dorbar mang tengka jang ke yang dorbar parlimen kan sedang haka arpu artarik mentah unai tung. Ka Bharat Agri Conclave kelalong haka nong ba Shillong henin kesngi. Bat ha Assam ke jeng shlai kadang ketahi ya ki babun ki benta jang ke jela. Ka kubor ke babria. Ka dorbar mang tengka jong ke yang dorbar tawaan parlimen kan sedang hak arpu artarik menta unai tung. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju ula pentip baka dorbar mang tengka kan beteng hadok ka kat artarik unai lar. Ule itu baya ka mang tengka ke sorkar pedeng na ke benta ke senam arhajar arpusan onwanra hak lok sabha hak arpulai tarik menta unai tung. Shosho ule itu baka Presiden kari ke Draupadi Murmu halor ke jeng ai jengmut ke sorkar pedeng. Kalau menjur ya kejing terwa, ban khot ya ke Lok Sabha bat Raja Sabha na ke benta ke dorbar mang tengka. Kania kandai ka mang tengka ke benengkong banwan ra ke sorkar Narendra Modi hakane ka samoy ke balai. Menteri Rang Bado barang susah ajit tema jong ka United Kingdom Keir Starmer. Nen kesngi ulap yang subha ya kejinglong nong yalam Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi halor kijing ke be kendo ha ke perthai. Keir Starmer ulaong ba ukmi lenti benang penklan ya kejingnya dai ke UK bat ke India bat banet trailang hakimat kum kejing kelah kejinglong jingman kesun beneng kejing kieu ke yok kot bat kiwai. Presiden ke BJP JP Nada uladawa na ke sorkar Tamil Nadu ban pensyito migirunar kibidan keti ha kejing penyap ya uhe ke BSP Keir Armstrong. JP Nada ulaong ba kejing penyap ya Keir Armstrong kelawan ra kejing bitar ha keri berokawai. Ha bakran penrem ke sorkar DMK bat Kongres ha Tamil Nadu halor ke negamat. JP Nada ulaong ba kene kejingja kalapen sisya ba ke sorkar Tamil Nadu kam salia yaki badok ke imlang salang. Ulaong bahkan kambha ba ke sorkar DMK Kongres ha Tamil Nadu ban penijing sngolem ha kejaka benedun bentah ki kam san perthai ki bam internet. Ka Bharat Agri Conclave kam International Buyer Seller Meet kelalong ha Shillong henin kesngi. Habakran na kejingelang ke Menteri Ketenat Karep Karyang Kejela Meghalaya Dr. Ampreen Lingdo. Iloong bakumbah nyupusan na kesispa kibriwa kejela kide kinong rap. Iloong bakidon ki belak ban penmi tang na Meghalaya ha kakam rap. Iloong syok bakine kila kering ya kiyo kibadan hakeleng keperthai. Bat kidon bat ne namar badan kinong rap kibarap dekarukom bam pendan kam dawai. Ka jingtmu jong kene ka Bharat Agri Conclave kalong ban kentia wikini ki marap bat ban penia so kinong rap na Meghalaya bat kinong thiet na kaleng ke India bat na Shabari rukumjo. Kumbah nyo pungut kinong thiet na India bat na kiwe giri ke perthai kilawan banedon bentah kene ke program. La pen bat pen pauna miki marap ke jela komusion rai la kadong kangap bat kiwe. La penlong ya kene program da ka Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority rengkat ke jinge trailang bat ketenat karep karyang ke jela Meghalaya. Kani ke kubor ka Wanchapi na ka Akashwani Shillong. Ha Assam ke jingslai kelakta abha na ka daw uslap ubajur hakeleng ki benta ke jela. Kumba arpu saw lakngot ki briyaw kidang syakta ha ke jingslai kabalawan len shop ha kesien ke baar. La shemi kilat ban pelat mi ki brio ban ajing yarap ki bala syakta. Bon ki menteri kejela Assam ke let jingo ya ki jaka ke bala syakta ha ke jing shlei Katto kan ki benta ka Guwahati ki la sakhi ya ki jing sakut ko bakam dan jaka bentuit. Ka jing shlei kalawan ra jing jular ki jing tai jing shna ki jaka rap bat kimrat. Ka jing shlei kala penjular ya kimrat ki bari bat kimrat klau bat ya ki dok haru kumjo. Bon ke National Park menta ki syatap ha kejing shlei Layo kubor basispa kat South Teli ki merat ki layap ha ka Kaziranga National Park kentup ya hendre teli ki kendat. Ha gawai pat kaliang ya sispa teli ki merat lala ban pelat emno da ki bor peniat ka Kaziranga National Park. Ka Khasi Students Union KSU Sengkeme belayalam du Presiden badu General Secretary jongka henin kesngi kelalet peniang da ka kerdop ban kami ya ka inline permit ha arpo mer paham maulen hak district ribhoi ban kami iki brio bamde ki tra jela ki barung klem ki kot ki slak babiang.
Ka KSU kelapan pau bagalale ekani namar baka sorkar kam shimla pentri kam yak inline permit bat ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA. Hadirin kat tokan nepor umajestor bat kepulet kilalit ban pensange no ya kene kejing penyeng ya ka kerdop da ka KSU. Ki pulet ke distrik East Janja Hills Senin Kesngi kila tahu ke kenhuan Special Investigation Team bantoket ya ke jingkeno bala peniap iki sangut ki brio ha ke bahaya kini kimet yap lalap halendet kayo umpleng. Superintendent ki pulet ke distrik East Janja Hills Ugiri Prasad ule tho bala register mokot duma halor kani ke jingja. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hinin kesngi kelapan kuk buram ya UMP Nakatura Parliamentary Constituency u Saleng Sangma Hashilong. Ha kabalay don lang President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee u ba Vincent H. Pala bat kiwe kinong yalam. La priang subhay u Saleng e Sangma da kinong trey kaseng bat kumjo kinong kersyan. Ha ka UEFA Euro Cup arhajar arpusau ke England kalapan le ke Switzerland da san gol lalai lengba ka penalty shootout ha ka quarter final ke belalong ha Düsseldorf henen kesngi bat ke England kalayo rung sya ke semi final. Ha ka waipat ke jingil akai quarter final ke belalong henne ke step ka Netherlands kalapan le ke Turkey da argol la kawai. Da kani ke jingjab ka Netherlands kalayo rung sya ke semi final. Ha kejingil akai Copa America arhajar arpusau ka Canada kalapan leme ke Venezuela da sau gol lalai lengba ka penalty. Ka Canada kalayo bandrung sya ke semi final. Kumba khat samnut ki brio kila mensau bat kiwe kidang sakot ha ba kawe ke yeng bahan rio mala kala kelem ha ka shnong Sachin Pali hasurat. Hadian ka jingjur uslap ubalaja la bonsngi. Ka jing pelaj emi ke basakot dapo kadang ya ceprang. Ka National Disaster Response Force bat kiwe kidang terishitom ban pelaj kiwe ki brio ki basakot hapo. Ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI kala menjur ke jing terwa ban penpau ke jing tip syapang ka shini ka melo bat ka saturated fat ha ki song jing bam da ki dak ki bakam paushai bat ki bakam he. Ya kerai ban menjur ban wara ke jing kala ha ka Food Safety and Standards Labeling and Display Regulations arhajar arpo la shim ke jing elang ka ba sau jong ka FSSAI. Katanat kakot kakya ka sarkar pedeng kalaong bakania katmu ban pen kup bor ginong thiet bakin sngoto kambha syapang ka jingkot jingkya. U Menteri Rangba ke Jala Tripura Manik Saha hanin kesngi ulong ba kawai ke election kade ke jingdan kam ka ba khamat namar ba ka jing pentri kam ka model code of conduct na ka bentak election ba pher ka kta ki kam penroi. Ulong bahadian ki election ke Lok Sabha ke Jala kanyo saya ke election panchayat ki autonomous district council bat ki municipal. Ulong ru bagi babon ki kampen roy kelas akut namar ke jing pentri kam ya ka model code of conduct. Ha Manipur ya ka Van Mahotsav ke banyo pusan la rakhe ha ke jelahnin kesngi halamdeng makha leikai ke bahap apo ke district Impal West. Komisi benta jong kene ke jing rakhe menteri ketenat ki kam klau ke jela Manipur uthongam Biswajit Singh ulelam ha ke program Bantung Dieng. La penlong ya kani ke jing rakhe hapo ka mat pedeng uwe udieng ha ka kerteng imei. Bat kat tu ka kubor kalakut ha kani ke step ke belawan cepi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajing ini so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ketin Hindi ka banbut ka kubor ha ka ketin pareng ha ka por prakat san minute. Ngi penken mau pi ginong sngap bah ka por prashteng na kani ke station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda partat prabaje.